نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين, mahuli mga bariman, itukbal na tu in kasampurnaan sinsasanglitan iban simpupudjihan pakabasaran sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, sarta salawat iban salam panabipilihan lapay in katantan kasahabatan niya iban sin mga sila imuupi papamandu niya. Puasin damikian niya tu mga bariman, magsyukur tuod kita niyo patuhan na tu Rabbul Alamin sin sa taod-taod pagsyukur madtukan niya karna masi-masi pa kita niyo biwusan laong tamad tubihayan ni'mat laong ta sa lagu-lagu amon ang kabuhi sarta laong tamad tubihayan piyaw urulan nisab sin ni'mat sa lagu-lagu marikatu amon ang ni'mat ka Islam. Sarta mga bariman, masi-masi ang pagsarang sukur sin kita niyo pa mga sila laong ta gausbawgbog timutuko paamuin laong ta pakaradjaan ini. Alhamdulillah, malugay na kaya tagnaan, masi-masi sampay pa pawaktu ini murah-murahan laong ta patutukon sin Allahu subhanahu wa ta'ala sahingga nasadya dumagpak laong ta inadlaw kiyamat. So mga bariman, uno-uno'y parkala laong tamad tuwihayan paragbusun sin hambuk ipon laong sin mga magdaraman makana lillahi dama. Uno-uno ng parkala paragbusun sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tulus ikhlas ng pagparagbus na tanto tuod patattapun pagkakkalun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun inlawan niya mga bariman, biaday sabhad tu uno-uno'y parkala hinangon sin ipon aun laong tamad tuwihayan haliw-liw dahil Allah subhanahu wa ta'ala ing kataawan fasal sarta di patutukon sin Allah subhanahu wa ta'ala mugto atawakan mahundong. Dahil sabi ito mga bariman, alamat laong ta sinamuin purna in kapaawon sinamuin laong ta perkala ini na piatutug sa sin Allah subhanahu wa ta'ala patuti pagsarang sukur sin mga sila sa barang muslim na kahampit sin karayawan ini. Dahil sabi ito mga bariman, dumihil in hambuok laong ta manghud sin kamurum ini pangadjian misan laong tamad tuwihan na kamataod na piagbalik-balikan sumagawa mga bariman kagunahan nato hakawuhi nato tanto tuod impagguna nato sin pangadjian laong sin mga ulama labi aula dahil sin kapagguna nato hapag kauniban sin pag-inom. Dahil sabi mga bariman, beta sin mga ulama sa bunal tuod laong tamad tuwihan sa bunal tuod dahil mga salagu-lagu amanat dahil mga salagu-lagu amanat tiukbal kato si mahasut si mahatinggi Allah manipagkabuhi na to diha dunya labi-labi na tuod kabuhi si mga muslim labi-labi na tuod kabuhi si mga bariman sa lagu-lagu amanat mga bariman beta si mga ulama na to sarta sa lagu-lagu laong tamad tubihan tanggung jawab singkatan muslim amunain pagbaot pakaw kaanakan tarbiyatul awlad aw tarbiyatul abna in sa lagu-lagu amanat piag amanat ka to si mahasut si mahatinggi Allah sa lagu-lagu tanggung jawab piag tanggung jawab ka to si mahasut si Allah amo na impagbaot pakaw kaanakan mga bariman parman si mahasut si mahatinggi Allah ya ayyuhallazina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mga bariman, panghimati si mahasud si mahatinggi Allah hasupaya nato di kalupahan insa lagu-lagu amanat, hasupaya nato di kalupahan insa lagu-lagu tanggung jawab hakabuhi nato. Panghimati si mahasud si mahatinggi Allah, pa mga kamusliman labi awla nato pa mga bariman, o kamu mga namamarayat, o kamu mga namamarat saya, fa Allah subhanahu wa ta'ala hauna niyo ingin hawabaran niyo atawakan tamingin niyo ingin hawabaran niyo mabut pakaw kaanakan niyo atawakan pau pamili niyo daing hauno tamingan nato ingin hawabaran nato mga bariman, daing hauno tamingan nato inkaw kaanangan nato mga bariman, daing haapinar ka jahannam wa ahlikum nara. Diak kita niyo sintuan na to Rabbul Alamin, wala pa naaawon in pagtaksil-taksil adlaw gana-gana, asal kita niyo biyawaitaan na sin mahasut si mahatinggi Allah, sin laong tamatwihan waktu na to diha dunya. Diak kita niyo ipapabaot, ipapahawon in ginhawaran na to, iban sin kau kaanakan na to, daing halawm sin apinar ka jahannam. So mga bariman, inar ka jahannam na laung tamad tuwihayan, hambok dahing mga ruwa, uyan si mga manusia, hadlaw kana-kana. Tanto tuod, beta si mahasud si mahatinggi Allah, bang nawapat imanusia, sarta mo'y naman tupa, adlaw akhirat, puasin adlaw paghisab, bang bukon surga indatungan na tawakan, uyan na tawakan paghulaan, amunain apinar ka jahannam, amuin laung ta wayroon na laung ta kulang-kulang sing kajuljanaan, iban sing karukaan, iban sing kasusahan, jiukup na siyang Allah subhanahu wa ta'ala dito halawm niya hasupaya makananam mga sila nagmasalud, iban nagmatukas himinang simpardaakan niya. Na mga bariman, dahil nga mga pardaakan sa lagu-lagu sintuhan na to Rabbul Alamin, amunin pagbaot pagkaukaanakan, hati niya din nga mga sababi kalapas sinipon, dahil halawm narka jahannam, hikasud niya palawm sin surga, bang niya biyaot ingkaw kaanakan niya. Sabab mga bariman, in apinar ka jahannam daran na to pagkarungukan, wakuduhan nas wal hijara, tanto tuod mayta na to kagunahan tamingan ing ginhawaran na to rin kanya. Sabab beta sintuan na to Rabbul Alamin, wayroon do ka ing dungol sin narka jahannam wat malangkan ing mga manusia. Iban sing kabatu-batuhan, na pagkain kita niyo natarbilang dahil nga mga manusia, subay na to tamingan, yung ginhawaran na to, pagkain kaanakan na to, natarbilang ng mga manusia, subay na to dahil sab sila tamingan, dahil halam sin apinar ka jahannam, sabab hamuok sila ng mga pagdungol sin apinar ka jahannam. Dahil sin kabatu-batuhan sarta mga bariman, di mamarahi, laung tain sila dungol, laung tamatwiyayan, laung talam sin apinar ka jahannam sumagawa, aon palaung tamamiminsan na kanila, mga kamalaikat-malaikatan, laung ta nakalando kimaruk imbong sinila, imbongis nila, uno-uno impardaakan kanila si Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon nila, sarta mga bariman, tanto to din sifat si mga malaikat, di sila magsulang pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga bariman, in Ali radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na nakaiyan siya karena namulan sangi siya pa mga kasahabatan sa masibu niya atawakan pa mga laung taraayat niya. Sabi na Ali radhiyallahu anhu, kay napusan khalifa laung tapuasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inkap dengan sina Ali hatungod sim pagbaot pakaw kaanakan, hinduan niya kita niyo mga bariman, addibuhum wa allimuhumul khaira wa alal abi ayura'iya fit tarbiya al umurut taliya. Mga bariman, in laung tamatwihayan, kaptangan sina Ali radhiyallahu anhu, hinduan kita niyo magbaot pakaw kaanakan, in agniya na hinduin niyo sila, panduin niyo sila,
bautan niyo sila maun pakarayawan. Maun pakarayawan. Hati na mga bariman asal dahing ha mga karya sa lisin agama Islam long tamad tuyayan nang daaki pakarayawan. Nagpahali, nagpaanib ding katantan kangian na dahil nga mga salago-lago suway na to jagahan mga bariman, suway na to bauton da akon pakarayawan ingkaw kaanakan na to. Nalongsin mga ulama mga bariman, biyari inin kaagi mabaut atawakan magbaut magtarbiya magupik sa pakaw kaanakan. Longsin mga ulama, fa'alayna an nura'i fi tarbiyati في تربية الأولاد أو في تربية الأبناء الأمور التالية na subay tuudjagahan sin tiap-tiap muslim in mga parkala patut hinangon atawakan patut paragbuson hasupaya umamu in pagbaot atawakan pag-upiksa pakaw kaanakan. Narayng ha mga amuin laungta magtubihayan subay patut hinangon sing kamaasan nila pakaw kaanakan nila muna niya mga bariman sumabot kita ni wakadar kagausan nato sabuton sabab mataod impatut hinangon sabuton nato na sa jalong tamattubayan imaubos-ubos atawakan amuin matuput-tuput hawag to nato haryuman ini. Narayng ha mga patut hinangon sing kamaasan mga bariman, kamaasan sin mga kaukaanakan bangsa muslimin dahil nga mga patut katutan yung katantan mga kamaasan in hinangon na to ikhtiyaru zawja as-saliha dahil nga mga amuin sa halga dahil nga mga amuin sa laggo papadjagahan sin sara sin agama na to agama Islam pakamaumasan amunain pian nila ingkaw kaanakan nila bang usog pasawahon nila sin babae sa rayaw damikian biadahad to mga bariman bangsaw pama babae dahing ha mga hak sin anak pagkamaumasan nila bangsaw pama babae di nila pamanahon wat malaingkan inusugyaon nag-aagama furna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni mga bariman, impanagnaan lambang siyapot si mga ulama, pagbaot, pag-upiksa, pag-ipat, pakaw kaanakan mga bariman. Kaya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hakitab nila, kaya ulungan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, sabunal tuud, in Nabi alaihi salatu wassalam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبنات النبي صلى الله عليه وسلم نجسبد النبي عليه الصلاة والسلام ونسبد النبي عليه الصلاة والسلام panghindui pagkamaumasan sing kita niyo bang biariin impagpaasawa nila pakaw kaanakan nila bang biariin pagpabana nila pakaw kaanakan nila kababaihan. Nasabda sin Nabi na alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Na bunal tuud aasawahun inhambuk babae haupat parkala paasawahun sing kamaumasan nilang kaong kaanakan nila kausugan lagan nila sin babae nagsisipat sin isipat launta amoy launta naawon doon kanya inupat parkala muna mga bariman babae laung tamad tubihayan barkanan sartay karuan niya babae laung tamad tubihayan bangsahan hikatu niya babae lingkatan hikaupat niya babae laung tapo na impag-agama doon kanya mabot pagkamaumasan niya. Amuyan mga bariman ng pardagan sinagama na to agama Islam, papaasawahon ingkaw kaanakan, simbabae purna impag-agama. Siya sugpatan sin Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha far bidhatid din, taribat yadak. Nahati niya mga bariman, subay amuin pion sin kamaumasan,
hipaasa wa pakaw kaanakan nila kausugan, laong tamat tuwihayan, di nila palabihon in alta, di nila palabihon in lingkat, di nila palabihon in bangsa, sumagaw ang mga bariman ng piyon sing kamaumasan nila, hipaasawa nila pakaw kaanakan nila kausugan, amo na impurna in pag-agama. Purna in pag-agama. Sabab mo ita, taribat yadak, wayroon da, kasanyangan sinusog makaasawa, sabunal-bunal tuod mga kamaasan namo, sabunal-bunal tuod di kami sumanyang kau kaanakan niyo, impasawahon niyo kami, simbaba ilingkatan, impasawahon niyo kami, simbaba altaan, impasawahon niyo kami, simbaba ibangsahan, sumagawa, in kasanyangan namo, kau kaanakan niyo, impasawahon niyo kami, simbaba yaun laong takan, in pag-agama purna, tubo halong jantong niya, di maragbus laong ta, halaku tabiat niya, mo yan mga bariman. Amo yan mga bariman, in panagnaan lambang subay tuod jagahan, sing kamaumasan, mga kamusliman, hapag sim mga asawahon, sing kau kaanakan nila, kausugan, subay tuod babae, saliha, babae marayaw, damikyan biadahat sa mga bariman, impagpi sim mga babana, ipabana nila pagkau kaanakan nila, subay nila piun, inusog purna day sabing pag-agama, di nila palabihon, laong tamatbihan, inusog laong ta, durugan, hansaman, laong tabarkanan, artaan, sumagawa mga bariman, impalabihon sing kamamaasan, purna impag in ka-Islam, habig jantong nila, amo na inipabana nila, pagkaw kaanakan nila, inusog purna impag-agama niya mattubihayan. Amo yan mga bariman, na bangsaw pa manahinang na dahil mga undang-undang sinagama na tuagama Islam, subay na to pian, ang papian ng kaukanakan na to, kausugan si maasawa nila, bang na to di mahinang mga bariman, anyaya sa lagu-lagu. Anyaya sa lagu-lagu, na anyaya na to ng kaukanakan na to. Sa mga bariman, sabda sin Nabi na to alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun, wa kullu mas'ulin, wa kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Sabunal tuod beta sin Nabi na alayhi salatu wassalam, tanto din katantan kita niyo ini aun tanggung jawab na to, aun atawakan nagtagaipatan kita niyo, laong tamad tuyayan, aun bautun, aun kagunahan bautun na to, nang katantan sin laong tatagaipatan mga bariman, sabunal tuod tanggung jawab. Tanggung jawab niya, tanggung jawab siya, hamang ipatan niya. Diha dunya, labi awala na tuod haadlaw gana-gana. Nang mga kamahasan, mga kaamaan, kaukainaan, mga bariman, tumtumun na to, lamud nga mga tanggung jawab na to, inpian na to, inkaw kaanakan na to, sim maasawa nila, sim babae purna ipag-agama, tumtumun na to, lamud nga mga laong tamad tuwihayan, tanggung jawab na to mga bariman, mga kita niyo mga kamaasan, lamud nga mga papadyagahan sintuan na to Rabbul Alamin, impabanahon na to inkaw kaanakan na to mga kababaihan, sim babae marayaw sabab dito nilara, kalawagan in kasanyangan, dunya dagpag paadlaw akhirat. Amo yan mga bariman, damikyan kaya riwayat ni Muslim sa hadith, hi Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, sabunal to din Nabi alayhi salatu wassalam, nagsabda, ad-dunya mata' wa khayru mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sabunal to, in Nabi na to alayhi salatu wassalam, biulansangan piya ibuging kamaumasan, kamusliman, hasupaya wayroon ipaasawa nila, pagkaukanakan nila at malengkan babae bariman, babae saliha. Sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam, sabunal to din dunya, in dunya ini mata, laong takainginan, kaibugan sumagawa mga bariman, in sarayaw-rayaw, sa lawi-lawi, kaiinginan, kaibugan, pag-apas-apasan, di halam sin dunya ini, amo na mga babae saliha, mga bariman. Dahil nga sobyan, subay tuod jagahan si mga kamaumasan, lawagan nila sin laungta, kimaruk kaiinginan, kimaruk kaibugan, di halaw man sin dunya ini, ingkaw kaanakan nila kausugan, amo na laong tamad tubihan yung mga babae saliha, sarta laong tamad tubihan, hikasan niyang pakaw kaanakan nila, di hadunya dagpagpaadlaw akhirat, bukunhat tumubtub ing kasanyangan, doon hakaw kaanakan nila,
sumagawa aon longta kasanyangan madawhat nila karayawan di hadunya labi awla na tuod mang sila dagpakan sing kamatay halom sing pakubulan nila masi mag-anut ing karayawan nila madto palom sing kubul nila. Amuyat to mga bariman deng ha mga panagdaan lambang subay jagahan sin kamaasan kamusliman deng ha mga panagdaan lambang pagbaut longta pagupiksa pagipat pagkaw kaanakan amunin pagpi sin maasawan nila sin babae sa rayaw-rayaw pagpi sin mabanan nila sin usog sa rayaw-rayaw amuyan mga bariman. Nanikaruan niya mga bariman patut laong tahinangon atawakan patut laong tamadtuyayan laguun sin jantong sin sabarang muslim laong tamadtuyahan hapag tarbiya hapag baot pakaw kaanakan nila hasupaya laong tamadtuyayan laong ta di sila sumuhon atawakan dihilan sila karayawan sa taod-taod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikarwan niya patut jagahan, patut hinangun sing kamusliman, laong tamadtuwihan, hapag baot nila pagkaw kaanakan nila, laong sin mga ulama, amuna in pagbasahon, al-ikhlasu lillahi ta'ala fit tarbiyah, wahtisabul ajri ala Allahi fiha, fima yabadhulu fiha. Hikarwan niya rin mga subay jagahan sing kamaasan, waktu sila magbaut pagkaw kaanakan nila, subay nila jagahan, imbigi jantong nila, in pasar taon nila bang sila magbaut, wayroon uno-uno muhot, atawakan wayroon uno-uno nahang sulag muhoton simpangatayan nila, wat malaingkan ikhlas, tulus ikhlas, fa Allah subhanahu wa ta'ala, impagbaut nila, ipat nila, impagupiksa nila, pagkaw kaanakan nila, sarta, laong tamadtuwihayan, subay nila muhuton, fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hapag baot nila, pagkaw kaanakan nila, amuin laong ta, maka dawhat sila ajar, karayawan tungbas, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na impiaglugtuan nila, laong tamadtuwihayan, piagbaot nila pagkaw kaanakan nila doon naka laong tamadtuwihan naglugto sila nagusaha limawag pangarta doon naka naglugto sila laong tamadtuwihan limawag laong tamadtuwihan mga laong ta kabuhianan laong tamadtuwihan mga bariman subay tudjagan sing kamaasan subay nila patayng buko na bigi jantong nila in ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala laong tamadtuwihan hasupaya ri mausiba ing karayawan sin pagbaot nila pagtarbiyan nila pagkaw kaanakan nila. So mga bariman, aon nga mga kamaasan magbaot pagkaw kaanakan nila, baoton nila ing kaanakan nila, paiskulun, papangagjiun, sarta sarayaw-rayaw pagbaot lang tamadtumihan, sumagawa aon haliw-liw sin bigi jantong nila, dahil mga manusia baoton nila ing kaanakan nila, hasupaya sila maiyan. Hikwan niya unlaw niya matuwihan, Masya Allah, kimaruk limanduk tudindayaw simpagbaot pagkaw kaanakan nila. Naba mga bariman, bangsaw pa maaon laong ta, na niyat sing kamaasan, laong tabihad tuwing dagbus, halawm jantong nila, amuin laong ta imisok madto papangatayan nila, amuin laong tamatuyan na waktu nag-upiksa nagbaut sila pagkaw kaanakan nila nyadto magtuy-tuy nila laong talaruton halawm jantong nila ampa nila patubuon law taatawakan laguon laong tamatubihayan patubunin kay ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga bariman sababin Allah subhanahu wa ta'ala wala siya ng daak pamanga ipon niya papakibadatun wat malaingkan in subay tuod mga ipon niya magtulus ikhlas mga bariman. Pagbaot, pagtarbiya, pagkaw kaanakan, ibadat sa lago-lago mga bariman, na subay hiwutang sintiap-tiap ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala, halawm simpangatayan nila, ing katulos ikhlas nila, waktu sila magbaot, pagkaw kaanakan nila, farman si mahasud si mahatinggi Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, sabun na tuod wala naraaki mga ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala wat malaingkan yung mag-ibadat tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala tulus ikhlas yung pag-ibadat nila
na yung mga bariman in pagbat pagkaukaanakan dahil nga mga ibadat sa lagu-lagu patutjagahan sin tiap-tiap bariman in pangatayan nila bang mayan laong tagawgot in ka-ikhlas fallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat Imam Bukhari ban Imam Muslim mga bariman hadithi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa bunat wa Nabi alaihi salatu wassalam nagsabda innamal a'malu binniyat sa bunat wa Nabi alaihi salatu wassalam nagsabda unin sabda sin Nabi nato alayhi salatu wassalam tantu tuud sa bunal tuud in kakahinang si mga ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala subay rasya laungta patinggilon hani at marayaw bangsaw pa may pagbaot pagkaukaana ka na ibadat sa lagu-lagu na wayroon lang taduga ang isok na to pabigijantong na to niat na to wat malaingkan karna ibadat yung sa lagu-laguin laungta mag-ikhlas kita niyo for Allah subhanahu wa ta'ala wayroon laungta niyaton na to uno bang uno wat malaingkan ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga bariman bangsaw pa mainit na to nagtarbiya pagkaukaanakan na to hasupaya kita niyo magkasan ng diha dunya naon wag tuirira kato sin Allah subhanahu wa ta'ala so mga bariman wa innama likulli imri'in ma nawa uno-unoy na niya at sinipon sa Allah subhanahu wa ta'ala hawag to siya si magaw sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amurayat to iniriyan sa Allah subhanahu wa ta'ala aun wag to di pahadunya laong tamisan wala pa di madagpakin adlaw akhirat bangsaw pa mainna niya si mga kamaasan nagpa-iskul at tawagan nagpapangaji pagkaukaanakan nila hasupaya sila magkasanangan diha dunya hirihil kanila si Allah subhanahu wa ta'ala uno-unoy na niyat nila sa sumagawa dito adlaw kana mga bariman wayroon na laong tamadtubayan laong ta madawhat nila magpatilibon kita niyo dahil nga mga ramikyan ito sarta bang mayan rijik aning kamamasan na to katantan sing ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala hawag to sila nagbaot pagkaukaanakan nila hawag ha kasibi-sibi sa hingga nasadya laong ta limagguing kaukaanakan nila amuyan mga bariman hindi nga mga ikarwa laong tapatut jagahan simbar iman bang sila magbaot pagkaukaanakan nila in subay tuod sila mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di maluppas in pagbaot nila pagkaukaanakan nila na mga bariman inikatun yung mga bariman amo na in pagbasaw lang si mga ulama ta'widul awlad ala al-ibadat wa hathuhum alaiha birrifqi wal husna mga bariman ding mga hikatu patut hinangon sing kamaasan apag baot nila pagkaukaanakan nila in biyaksahon nila in kaukaanakan nila biyaksahon nila in kaukaanakan nila pakain biyaksahon nila in kaukaanakan nila maun pagkakahinang ibadat wajib ha mga kamaasan ha mga kamusliman in biyaksahon nila in kaukaanakan nila baoton nila biyaksahon nila yung kaukaanakan nila maun papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala maun papag-tauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta dahil nga mga patut hinangon nila dahil nga mga patut subay nila tuod hinangon pagkaukaanakan nila in bulansangan nila in kaukaanakan nila maun pagkakahinang nga ibadat labay hahanunut laong tamad tuyahayan labay hasarayaw-rayaw lapal kabtangan laong tamad tuyahayan bauton sing kamaw maasan ingkaw kaanakan nila bulansangan sing kamaw maasan ingkaw kaanakan nila laong tamad tuyahayan dahing hakasibi-sibi sa hinggalaong ta dagpak dumagpak laong tamad tuyahayan in pagkaakil balig nila unang sabab mga bariman hasupaya laong tamad tuyahayan tumubo halawang pangatayan sing kaw kaanakan in pag-agama hasupaya laggoon sin pangatayan sin kaukaanakan in pag-agama amuyan mga bariman in subay to hinangon sin kamaumasan subay nila biyaksahon in kaukaanakan nila maun pagkakahinang ibadat serta bulansangan nila laong tamad tuyahayan di sila masumu mamulansangi pagkaukaanakan nila maun pagkakahinang ibadat madtuwihan nasabut hadith sin Nabi nato alayhi salatu wassalam kaya riwayat Abu Dawud hadith ya Amrun ibn Shu'aib radhiyallahu anhu sa bunal tuudin Nabi alayhi salatu wassalam nagsabda
Nagsabda in Nabi na to alayhi salatu wassalam, muru abnaakum, atawakan muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Sabda sin Nabi na to alayhi salatu wassalam, mga bariman, laong tamadtuhayan, pamulan sang ikato, paminturi kato sin Nabi na to alayhi salatu wassalam, karena majaga siya hamang umat niya, laong tamadtuhayan, pagkarayawan, na biyaitaan niya kita niyo atawakan, biyaitaan ingka maumaasan, sin hipaparaak ingkaw kaanakan nila, papagsambahayangun, haummul, atawakan, bang miabot na yung pangumulan nila 7 tahun. Amo yan yung pardaakan sin agama na to, agama Islam, mga bariman. Amo yan pardaakan sin agama na to, agama Islam. Ipaparaat ingkaw kaanakan, magsambahayang, bang saupama, miabot na 7 tahun, yung pangumuran nila. Na bang saupama lang tamatwihayan, miabot na hang 10 tahun, sarta, di magkahagad, dumaaking kamaasan, pagkaukaanakan nila, haom mo lang 10 tahun, di pa magkahagad, napapalubakan na sin Nabi alayhi salatu wassalam, laong sin mga ulama, luwak bukun makusog, luwak laong tamatwihan bukun laong mga bitad, matwihan, bang man kasyaratan kalubakan ingkaw kaanakan nila, bang sa upama masi di naman, huminang sin pagsambahayang, hawag tumiabot ng pangumuran nila, hang 10 tahun. Sarta, sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam, dugaing, hipaparugaing in mga kukulangan nila, halawm sin pamaybay nila, laong tamadtwihayan, bang sa upama, laong tamadtwihan, miabot din pangumurah ng 10 tahun, inusog, hinangan bilik niya, imbaba iramikyan, hinangan bilik niya, amuyan, impanghindo sin Nabi na to alayhi salatu wassalam, laong tamadtumihan at tungod sin pagbaot, sin kamaasan, pakaw kaanakan, di laong tamadtumihan, di nakita niyo tumagad, sin mag-akil balik, ingkaw kaanakan, ang panatubauton sin agama, sumagawa, pag-umul naman, 7 tahun, atawakan ng 10 tahun, atawakan, misan di pa mabut, laong tamadtumihan, subay bauton na sin kamamaasan, in mga kaanakan nila, mag-ibadat, labi-labi na tuod, bauton nila, magsambahayang laong tamadtuwihayan, sambahayang 5 waktu, hasupaya paglagbo nila, laong tamadtuwihan, na di na sila kasigpitan, huminang simpardaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Awan kabtangan sin Imam Shaykh Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, laong tamadtuwihan, palu absin hadith nasabot na to, in kabtangan sin Imam rahimahullahu ta'ala, wa man kana indahu saghirun aw mamlukun aw yatimun falam ya'murhu bis salah fa innahu yu'aqab al-kabir idza lam ya'mur as-saghira wa yu'azziru al-kabir ta'ziran baligha li'annahu asallaha wa rasulah. Kabtangan sin Syekh rahimallahu ta'ala, Syekhul Islam ibn Taymiyyah, laong niya, hisiw-siw in kiaunan niya, dahil nga mga kamaasan, atawakan misambukon, hisiw-siw in kiaunan niya, aon iipat niya mga bata-bata, atawakan, aon halawman niya mga bata-bata, wala pa simang puting pangumuran, atawakan mga sibi-sibi palaw tamattuyan, hati niya, aon yaon halawman niya, daing naman hakamaasan, damikyan nakalamod imbukon mga kamaasan. Isiw-siw in aon ipatan niya, bata-bata, atawakan sibi-sibi, atawakan aon ipon niya, atawakan aon iipat niya lang tamadtubihan anak ilo, sarta wala na diak nagsambahayang, im bata-bata yaon, im mga ipon yaon, wala na diak nagsambahayang im mga anak ilo yaon, sa bunal-bunal tuod, na amuin siya lang tamadtubihayan, in siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siksaon sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila niya
di daakon im mga bata-bata, apabila niya di bauton im mga bata-bata, siksaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakan magdusa siya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ri bauton sin kamaasan ing kaanakan nila, hawak tu sibi-sibi pa, sa bunal-bunal tuod, na siksaon sila, laong tamad tuwihayan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin laong ta, sa lagu-lagu siksa. Laong sin Sheikh, ta'ziran baliga, laong tamad tuwihan, amuin, suway sila in lubakan, amuin mga laong ta malaggo yaon, apabang nila di daakon di bauton makibadat in mga sibi-sibi, suway sila in lubakan, laong sin Sheikh, laong tamad tuwihan, sabab, may siulang nila na in Allah subhanahu wa ta'ala, iban siulang nila na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena impardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapabaot in mga sibi-sibi, mga bata-bata, papagibadat, papagsambahayan. Demikian pardakan sin Nabi alaihi salatu wasallam, pagkamaumasan, ipapabaot in mga kabataan, misan kaunan nila sibi-sibi pa, tawagan bata-bata pa, papag-ibadat, labi awla na tuod, papagsambahayan. Nabang di baoton at tawakan, long tarbiyahon, maun papag-ibadat, papagsambahayang sa bunal-bunal tuod, nakasulang na ingkamaumasan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na mga bariman, impanulang ipa Allah subhanahu wa ta'ala, lang tamad tuwihan, bang taynghugan, biya magaan parkala dungugon, biya dibisan kumubut imigi jantong sing kamaasan, bang sa atawakan, bukunat kamaasan, bang sa upama masabot impagsulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamasa na to ini, dibisan kumubut imigi jantong sing mga Muslim. Karena mga bariman, wala na limaggo lang tamatwihan, halam sin jantong na to impag-agama na mga bariman, impanulang if Allah subhanahu wa ta'ala, lando do sarakula, lando lang ta, kangian dakula karna lang tamatwihan, nagbaitain mahasut simhating Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah, yudkhilhu nara, wa may ya'sillaha wa rasulahu, wa yata'adda hududahu, yudkhilhu nara. Hisiyusuin nakasulang fa Allah subhanahu wa ta'ala, nakasulang pa Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasurun siya palawam sin apinar ka jahannam. Natumtumun na to mga kamaasan, dahing ha mga panulangi fa Allah subhanahu wa ta'ala, dahing ha mga panulangi fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi na to bautunin kau kaanakan na to, papag-ibadat, hindi na to bautunin kau kaanakan na to, saukat sila sibi-sibi pa, papagsambahayang 5 waktu. Nanyan mga bariman, sabab sa lagu-lagu, hikanar ka sing kamaumaasan, bang nilari bautunin kau kaanakan nila, long tamatwihan papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, demikian kabtangan Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda, faqad asa'a ghayat al-isa'a. Kabtangan Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hisiu-siuin ng gaan-gaan, hisiu-siuin naghaman-haman, hisiu-siuin nagpahil-pahil, dahing hama kamaumaasan, hapag baot niya pakaw kaanakan niya, wala niya biyaot, papag-ibadat ingkaw kaanakan niya, wala na biyaot, maun pahay kamumpat, singkaw kaanakan niya, piyasaran niya, simpagpasad biya sa pantunban niya ka, sa bunal-bunal tuod mga bariman, na nakahinang na siya kangian, kimaruk inni niya mga bariman. Fakad asaa ghayat al-isaa, sa bunal-bunal tuod, apabila nalirap, apabila nalipaga, na napahil-pahil si mga kamumaasan, impagbaut nila pagkaw kaanakan nila, misan nila ri na ganapan, indusa nila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan nila ri na ganapan, impardusahan nila for Allah subhanahu wa ta'ala. So mga bariman, unin maksud, unulong tamattubihan in jumatu, bang sing kamaasan, di bautunin kau kaanakan nila, papag-ibadat for Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga bariman, anyaya in maon, at tawakan anyaya yung pagtawag, bang sa upama sing mga kamaasan, pasana ning kau kaanakan nila, laong tamattubihan, di nila bautun, paagama, pagkabayaan sinagama Islam, biya sinamuin laong ta, kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkaptangan sin Ibn al-Qayyim rahimahullah, hakaligap sin maas, hakaligap sin kamaasan, dahil hapagbaut pagkaw kaanakan, nakangian mapangsan, kangian sa lagu-lagu, kangian laong tamadtuyahayan, misan di naganapan, sin kamaumasan,
indusa nila, mahinang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasaran nila sa ding kaukanakan nila, dusara kula na mga bariman. Nasarta wa aktharul awlad, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Sa mga bariman, may tabukun dusara kula, in maun at tawakan mahinang sing kamaumasan, nagpasad pagkaukanakan nila. Sa bunal-bunal tuod, in dahing hamang sa taod-taod dahing mga kaukaanakan, sa bunal-bunal tuod, nalarak at tawakan kimangi in kabuhi nila. Nagkabulaugan sila, sabab si mga kamaumasan nila. Sabab sing kamaumasan nila, wala sila biyaut maun pagkabayan sinagama. Wala sila biyaut maun papagibadat fa Allah. Dahil nga sobyad to, kimangi in katantan, kimangi dahil nga mga kaukaanakan, hindi siyo in sabab mga bariman na mga kamaumasan. Dahil nga sobyad mga bariman, na dusara kula, in magpasad, in maas at tawakan, mga kamaumasan sin mga bangsa muslimin, dusara kula in pasaran nilang kaukaanakan nila, laong tamad tuwihayan, di nila bautun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi nila bautun pagkabayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta gaan-gaanon nila matuyayan yung pagbaut nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan nila, pasaran nila yung paghindu. Si mga kapardu-parduan at tawakan, mga kawajib-wajiban, wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di jagahan si mga kamaasan at tawakan, laong tamad tuwihayan, di nila hindu pagkaukaanakan nila, in mga pagsambahayang 5 waktu, in mga pagpuasa bulan Ramadan, laong tamad tuwihan, in pagpanuntut ilmu, iban na singkatan na ibadat, in mga paghapal Quran, di nila hinduan in kaukaanakan nila. Nasa bunal tuod mga bariman, inyad tudeng ha mga dusara kula wajib at tawakan, suway in kamaasan, laong tahumal umanib deng ha mga ramikyan yadto. Sabing pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pardakan sin Nabi alayhi salatu wassalam, hipapahawon in kaukaanakan nato dahil apinar ka jahannam, hipapahawon in ginhawabaran nato dahil alaw mapinar ka jahannam, mabut pa kaukaanakan nato mga bariman. Biana sin parman si Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot nato panagnaan, ya alladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara, o kamu mga bariman, hawna niyo, tamingin niyo, in ginhawabaran niyo, dahil alawam apinar ka jahannam, mabut pa kaukaanakan niyo, dahil halawam sin apinar ka jahannam. Na mga bariman, nasabot na tulong tamad tuwihayan, in pagtaming at tawakan paghawon, paginhawabaran, sin kamumaasan nila, di subay nila lang tamad tuwihayan, di pasaran, in kaukaanakan nila, bauton nila maun papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, bauton nila maun lang tamad tuwihan, paamuin pagsambahayang 5 waktu, misan nila di natagaran, mag-akil balik in kaukaanakan nila, subay nila bauton hakasiwi-siwi, hasupaya, bang lumaggo lang tamad tuwihan, di nakasigpitan, atawakan, di nakahunitan, magparagbus, simpardaakan, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amayat mga bariman, indeng ha mga patut hinangun sin mga kamaasan, pagkaukaanakan nila, subay nila bauton, maun papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, labi awla na tuod, maun pasalago-lago pardaakan sa Allah subhanahu wa ta'ala, papag-tauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala, puasin pag-tauhid, bauton nila yung kaukaanakan nila maun, papagsambahayang 5 waktu, laong tamad tuwihan, di anasin sabda sin Nabi nato alayhi salatu wasalam, hain doon yaon. Amuat pin hikaupat, subay jagahan sing kamaasan, pagbiyak sa pagkaukaanakan, papag-ibadat. Na inhikalima mga bariman, subay tuod, aunon, sing kamaasan, doon hagin hawaran nila, hawag to sila magbaot pagkaukaanakan nila, laong sin mga ulama, subay, maun, doon harwamaas, impagtawagon al-qudwatul hasana. Al-qudwatul hasana, amuinin sa halga-halga damikyan, subay pa kayon sing kamaumaasan, subay pa kayon sing kamaumaasan, paragbuson din nga mga sipat nila, in al-qudwatul hasana. Subay, maon doon kanila, in long ta sipat at tawakan,
kasipat-sipatan, in sila laungta kasakupan, singkaw kaanakan nila in sila mahinang atawakan suntuan, maun pakarayawan. Amoy ni mga bariman, in sa lago-lago lang tamadtuwihan, sa halga-halga lang tamadtuwihan, subay, jagahan, si mga kamamaasan, hapagbaut, pakaw kaanakan nila, atawakan, hapag tarbiya, pakaw kaanakan nila, in subay nila, aw nun ing ginhawaran nila, dahil nga mga suntuan, sa rayaw-rayaw. Sabab may ita, nabiyan na sinjimad dito mga bariman, sa bunal-bunal tuod, matarang kato, amo ng jimad dito kato, sa bunal-bunal tuod, uno-uno ing kasakupan sin anak, parwamaas nila, na amurad tulong tamadtumihan, in long tamadtumihan singuran nila, sarta amurad tuin hiisok nila, itanong nila, halawang bigi jantong nila, nabang sa upama, long tamadtumihan, ing kasakupan singkaw kaanakan, parwamaas nila, magsasambahayang na wayron muli rapat in singuran sing kaanakan nila magsambahayang damadtubihan atawakan damikyan uno-unin kasakupan sing kaanakan dengan manghinang mangi bangsopa may mga mamaas ng tamadtubihan magpapanayam na murad tuin singuran sing kaanakan amuyan long ta inji majatu timatarang long ta akabu isim manusia ingkaw kaanakan, wayro undo ka ing singuran, wayro undo ka ing upihan, wat malengkan indo amaas nila. Nabang sa upama mabaya ing mga kamamaasan, lang tarumayaw ingkaw kaanakan nila, suway muna in sila magparayaw mga bariman na supaya lang tamadtubihan, sumingod kanila ingkaw kaanakan nila. Sumingod kanila ingkaw kaanakan nila. Amuyat to mga bariman sabab ing mga kaanakan long tamadtuwihan yuhibbu taqlidu al-aba aw al-ummahat wal-iqtida'u bihim fayajibu 'ala al-aba wal-ummahat sabab mga bariman nasabot sa bunal-bunal tuod ingkaw kaanakan ing kasuban nila upihan na amuna ingkaw kamamaasan nila ama nila, inaama nila, dengan sobyad tu wajib kamamaasan in laung tamadtubihan, laung ta magpasakup sila, pagkaw kaanakan nila, mag-uhanan sila, pagkaw kaanakan nila, huminang simpag ibadat for Allah subhanahu wa ta'ala, huminang simpag sambahayang, 5 waktu, iban na singkatantan, ibadat laung tamadtubihan. Nasubay maon doon ang mga kamamaasan, laung tamadtubihan, na pagpatumtum, hapagbaut pagkaw kaanakan nila, hindi sumulang inlapal kaptangan nila pa mga kakahinang nila so mga bariman aon nga mga kamaasan dumagpa amuin kaw kaanakan nila uto pangadji ba kamo uto pagsambahayang ba kamo uto pagpuasa ba kamo sa di sila magsambahayang sa di sila wayron sila nangangadji sa di sila magpuasa nanyat to mga bariman dusara kula long tamadtubihan bukum bihad tuin long tasuntuan bukum bihad tuin long takamaasan long ta sinagama Islam bukum bihad tuin kamaasan si mga kamusliman ing kamaasan sing kamusliman bang sila rumaag pagkaw kaanakan nila magibadat muna hihinang sindwa sing ginhawaran nila magsopama sila dumaag pagkaw kaanakan nila tuminggal lumayo ng kakainang masyat, muna lalayo ang singgin hawaran nila. Amuyan, ing kamaasan po ng pag-agam mga bariman, amuyan, ing kamaasan, laong tamadtuwihayan, tiarbiyan nilang kaanakan nila, halambong sinagam Islam, amuyan mga bariman sabab, dusarakula, laong tamadtuwihan, in dumaakaw pahisiuso na manusia, mag-ibadat sumagaw in ikaw, laong tamadtuwihayan, wayro nag-ibadat, farman sa Allah subhanahu wa ta'ala, يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون sebenarnya tuod mga bariman in Allah subhanahu wa ta'ala na nagperman o kamu mga bariman may tain mga piyagkabtang niyo ring niyo paganggawtaan may tao kamu mga kamaasan may tain niyo di aking kau kaanakan niyo mag-ibadat sumagawain kamu rin mag-ibadat na kabura maktan inda Allah dusara kula pahadarat si Allah subhanahu wa ta'ala in long tamayingat kamu magkabtangan ibadat sumagawa in kamu rin mengat magparagbusing kakainang ibadat dengan sobet mga bariman subay in kamaasan may nang suntuan pagkarayawan kudwatul hasana
Subayin kamaasan, long tamatwihayan, inupihan nila. Amo na yung Nabi alayhi salatu wassalam, amo na yung kasahabatan, sin Nabi alayhi salatu wassalam, hapag baot pagkaukaanakan nila, amo na yung mga ulama na kauna, amo na yung mga sila, kamusliman maraming pag-agama, suntuan singkatan tan kamaasan, hapag baot nila pagkaukaanakan nila, hasupaya lang tamatwihan, di mausiba yung pagbaot nila, tawakan di malupas, ilapal kaptangan nila, long tamatwihayan, ipagpatumtum nila pagkaukaanakan nila. Naingkaptangan sin Syair rahimahullah, la tanha an khuluqin wa ta'ti mitlahu arun alayka idha fa'alta azimu. Sawab mga bariman, mga kamaumasan, di manjari mangdaak kita pa mga anak ta laong ta mag-ibadat in kita di manjari mangdaak kita pa kaanakan ta magmarayaw in kita mangi sawab may ta laong sin magdaraman ayaw kau manglang hauno-uno na pangaddatan sumagawain ikaw i-apply mo siya at tawakan sumagawain ikaw manging pangaddatan sabunal tuod ayb sa lagu-lagu kay mo inmang lang kau hauno-uno na long ta kangian sumagawain ikaw long ta matwihayan himihinangkan niya bianasin long ta mga kamaasan kaywanan dumaag pa kau kaanakan nila long ta matwihan magsambahayang sa di magsambahayang amunin pagbasa sin Syair na kaayban sa lagu-lagu pamaas daakon nin anak niya mag-ibadat in siya di mag-ibadat daakon nin anak niya di papagsigaw sumagaw in siya magsisiga kaayban sa lagu-lagu kalusungan sa lagu-lagu kasipugan sa lagu-lagu pamaas dumaak atawakan laong talumang ha anak niya maghinang mangi sumagawain siya himihinang sinhinang mangi amoyan mga bariman dengan sobyad to mga bariman subay bangsaw pa makita dumaag pahinang marayaw muna paragbuson singgin hawaranta damikyan lumang kita rin hinang mangi muna lialayuan singgin hawabaranta amoyan mga bariman farman pa si mahasut si mahatinggi Allah at ta'murunan nasa bilbirri wa tansawna anfusakum na uno lang niya makaraos mangdaak na kamo pa mga mano sa pahinang marayaw sumagawa kaya lulupahan ning ginhawaran niyo namo yan mga bariman laong tamadtuwihayan indeng ha mga laong tamadtuwihan di manjari haipon sa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat tawakan mangdaak pag-ibadat sumagawain siya di mag-ibadat manglang dahil ng sumagawain siya himihinang sinhinang mangi nahin kayo na pusan mga bariman dahil nga mga subay dyagan sing kamaasan hapag baot nila pagkaukaanakan nila subay nila laong tamadtuwihayan diyagahan ikaw kaanakan nila abang man di makaramag bagay pa mga sila bagay mangi ibaaduhum an julasa isu wa tawjihihim ila musahabatil akhyar salihin dahil nga mga patutyagan sing kamaasan mga bariman subay tuod nila diyagahan bang man di makabagay bang man di makaramag lundang panunin kaw kaanakan nila pa mga bulaog sarta daran nila pagpatumtuman matug magbati dumadlaw patumtuman nila ikaw kaanakan nila di papanunun pa mga sila bulaog sumagawa ini papanun nila pagkaw kaanakan nila amo na in musahabatul akhyar amo na in lang tamatwihayan mga naghihinang marayaw at tawakan mano siya marayaw ini papanun si mga kamaasan pagkaw kaanakan nila subay nila daran pagpatumtuman at tawakan pala yung nga mga kabakayan nagbulaog kabakayan mangi ini papabakay nila pagkaukaanakan nila na ngadji nagibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala naghihinang marayaw mga bariman sabab mayta sabdasin Nabi nato alayhi salatu wassalam laong tamadtuwihan kaya riwayat Abu Dawud asunan niya na dengan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabunatu din Nabi alayhi salatu wassalam nagsabda ar-rajulu ala dini khalili falyanzur man yukhalil na sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam mga kamaumasan namo mga kainaan namo mga kaamaan namo laong tamadtuwihayan subay na to bautunin kaw kaanakan na to laong tamadtuwihayan ding naman na pag-asawa laong tamadtuwihayan mabut papagbagay in wayroon ni pabagay na to wayroon ni papanun na to at malingkan marayaw sabab sabda sin Nabi nato alayhi salatu wassalam laong tamadtuwihayan inambo kusog atawakan babae na laong tamadtuwihayan laong ta amuin sumingod atawakan doon siya laong ta imuupi paamuin bagay niya imuupi siya paamuin bagay niya atawakan palundang panon niya
na suway jagahan long sin Nabi alaihi salatu wassalam. Suway jagahan long sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sin kamaasan in ipapabagay pagkaukaanakan nila in long tamad tumahiyan mga nagmamabuga for Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman for na for Allah subhanahu wa ta'ala, sawab mga bariman wayro unda magmumpaat di magmumpaat in pagbagay paglundang pang di abawasin dunya ni pag-agad-agad wat malaingkan long tamad tumahiyan doon tumindog apag mabuga for Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman mga kamaasan namo long tamatwihan ayaw kita niyo maghaman-haman magbaot pagkaw kaanakan nato asupaya sumanyang in sila mabut paginhawaran nato diha dunya labi awla nato dagpak paadlaw akhirat long tamatwihan bang kita niyo dagpagan sing kamatay kay napusan bulan sang sin Nabi sallallahu wassalam long tamatwihan amo in pa mga kamaasan long tamatwihan إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. Kaya pusan pamulan sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamanga kamaumasan apabila mawapat ni manusia sa bunal-bunal tudmugto ng katanta ng ibadat wat malangkan into parkaala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam muna sadaka jariyah hikarwa ilmu nagmumfaat hikapangindo pa mga kamusliman laong tamadtubihan hikatu mga bariman amunain anak salih anak nag-ibadat for Allah subhanahu wa ta'ala anak na baut si mga kamaumasan nila maun papag-ibadat papagtaat for Allah subhanahu wa ta'ala amuray ni magmumpaat laong tamadtubihan di mabugto misam puas ning kamatay atawakan nawapat ng mga manusia nawapat ng kamaumasan masing-masing karayawan maganod palam sim pagkubulan nila bang sila nakaanak anak marayaw bang sila nakaanak laong ta nag-ibadat for Allah subhanahu wa ta'ala patubtuban namo dito patumtum atawakan pangadyan na tuharum ini murah-murahan magmumpaat muna paginawaran namo lapay pagkatantan nakarungog mga kami lang takamapan bang ondeng mga lapal kaptangan namo lang tabi mga nakasapat tawakan wala imamu inya turay nga mga lang ta kakulang kabarhajat na mga ilmu pangsopa maon imamu inya to dahil nga tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول